Fonso binim omo no nam nyina no ehunu sesabe ho ayetan ne kan na ye wo moden sofo kum chacha ofre ne ho se oye onyame sofo ya enkrofo egu wo menase kum chacha wani munyam na atonsuo wani munyam na atonsuo sanse ofre wo ho sofo na oba na asemsi a unkanya nsasem oba eya atemdidie na oba bedidie se ye wo se obi kana beka bia wakoma to yam die ene ne tie nkai boyi na hye ne nso animunyam e bia first na wukura ya obi nim se na ka ya sofo no enne nipa dodo nim se ye comedian nsam na aye koso no ye bia kum chacha wan kasa wutuwe wutiri mu nyina no wonim se maami watesa because o kasa be ya we hye obi nim a obetimi ama osika wo hye am se be ya Florence betimi ama osika ya Kelia nanum kan etse sama yanum na ya na wo ba na beturo ayini ma ekwa na obi gina wo na oyoba wan so oba bi e respect ni hu bu ne hu a wa ba media abetu be ma mpeda e wo hin ba se wa bonsu ya wonam wo no mu a wo hwe wo ba nan mesi onwo dina ma na se ahoma nyina tete na se ahoma nyina ne ho pon kan na ho ponchi nane se ga no nam wo awo no ebedi me matam kwasampa ni ba wo busua pani kura ma bobra chen kachire wo busua pani kachire ne se mesi wo kwasea wo busua pani kachire so wo kwasea wo busua fuo nyina nkwasea fuo eyeji na wo ba na bebo ayino mema na obi gina wo no na onye sofo na onye sofo me ye betwani onya esome Abusiana nse hu se beef bi ekoso bi gara so bendende fe bia ma me Florence obi ni ko piemu e wo dada ke de ya se no de se ko to bia wo trese ni nti a won pese sa video ni blogger bia be kasa ne se oni blogger ko akokasa fe na obi twa ntro bia so obi ma skin color class sa beti se ma me na pon ho ene ho se bebre ni nti na se no wo hye ne bia wodi ni queen na sanse ni beto odwa no ana so pe ni kum chacha bai no be ba ki ma me na wo trese no kura Ghana bloggers de se ye hu wo mu eno no kwa no mu de bi ye no nti ene sa video so camera na wodi bloggers na tem na wodi Ghana fo atem no eno ema oheneba media ya se wabonsu ewo ho eba bonten ebe so be kire se kum chacha no ento kwa na wabegede ma no na wo defend ma ni nyina eyesika wo penti na ma me no kwere se wapo no ho afei na wawe na wo mu nikura ensem wa wore enkoyi fama ne body ne kura po no wo yo bia wo ani na ho ma me na ho se ne body no asesa ensem bebre na ena se wabonsu e kan ye edifa kum chacha ene ye mama Florence obi ni mu na ensemi beto odwa no ena kum be ye video ena sign the respondent say wa bonsu se me no e ka say die anope ye koda sorry ya court sermons akode makum chacha wo tre say wo hiniba media ene say wa bonsu esiw no e won nsemo a wo kan ye edifa wo mo ni mu nchemu ena me de ba be so mesra so me subscribe to me say too magic 8 na fe maka fu back setera e de amount so wo mo ena asomasine amam de dwede e bro wo mo wo ka so akakraba wo mo ni KFC no ena edi enhweni mu bag bi a wo pe bia obenya di wo kala bia so wo mbenya e de amount numbers no ego screen asefa na ni wo mu ndi ko babusia ma yanta busia ye ko ensebno ka mo nyen ko te ensemo asewa bo nso e kan e man nam so ma kum chacha e ba yo the response no ba ya sa video ye tuna bo so na kwa kopi mo court no na yemra Fronso bi ni minute ntini ni tietia no me de meka redwam se we wasesa eniema biblokoye ni body no na epia ama eniema asesa hwe na ni padua ni said wire enyo no na esle me da bi nyesa na tie kanu oslemia konko ye neto konko peto kasie kosa oslemia na utu nyina apese enko na afi ukrampo hunto kakra enti de ye kan munyi otan emfiri ho na sa muni obi nama mommo ne chemso na mpani se chama ye moso no ya na ejahuraye wati ase me de bia me kan deep so no obi nam na ye bibi no wonka o ye efe ye na efa nipa no mo Fronso obi nim omo no nam nyina na ehunu sesabe ho ayetan ne kan ye wo moden me no ka se bia odidi mom bidi ana se bia binti no ne madam binu 20 min kan no krenchro me de na maka cho se binim se mo de oman Ghana no enye sabe adesua ana mo pe sam ti se nipa ne se ya no na mo ba be didi atamti mo betima guso na mo didi atam ne betima boa na kum chacha ti asem we no wani tua no so no de sabe be mo no te oman Ghana wa papa yini a onye na dwene se obema enkra asua de papa e won ho wote ye oba be kansem hunu bebiri atle de ntira ono kra wotra social media any television so kanse muno yenti wono so eka odofo mechia wa no pay any holiday baby a obia medin de osofu kum chacha sa video we me yama eye me nua ba Florence obi nim a eye Bishop Daniel Kojo obi nim na yele
ahofe ena me ye video we e de ama no na me patro video we bo modern say wo be share ama me share ma nipa bebre ma me na like na follow me e wo kum chacha account na tie ebra bi atwam ya na Ghana fo ni bi entem ase ye say so fukum chacha na no ya ana wo didi nipa tam na no ya tie ebra bi atwam na me nte saa ade ma me bete saa ena me chelawo first Ghana fo to me to on one no de si me so saa na bi akensa ma enya no kore ade agu me so eto da bi na me wode ma na me wura ho na to da bi ayi me se me no maduro kura na me mu na afoma dwimu ana me tena se mu se da bi Ghana fo ka wano tum da bi wadom on the beto from abra wase ana oman bia wode ye ton wom uko Jamaica oton afen a wo beboka ebi so obi aye rasta kasi abano esu patura ne Nigeria fo yamaye ene ye mema mani ayedin na so aboa me papa first mo keken sem gumi so na mama wore ho sese wo kabia na maba na mabeka bi na me kra ehwo atono fa Ghana ha ope ema won abobra a won ye disentia onkran kasa Bishop Daniel Obinim yele a ye Florence Obinim me pacho wo ani kan wo beto so mi no eti Ghana fo ni bia kwase afo ni bia moto mano waye wano eti so obi apompo abo me 10 years esi Florence Obinim so a wakona yie na guy ni sia no obi ye ni interview kura say bro me pese me ye interview ni because mo say nipa ampa asama ma me Florence Obinim kai e ya no kura akwa ye wiye ya mo chiche ni video no be ye 10 ana we sori ana ne so ate ana wakwaya na bodwe ana waya ne hone ana girl bi waye wanim tantan te sata kwa me dan ana wuti radio so ana wo ba besi a wo hwensa exhaust pipe ana wa be gina na wo ka Florence Obinim ho asem kwase akeka saa kwase akeka patron kwase akeka Ghana ha ye ka me ye disentia on de won sunsum ye papa adi nyameduma achi adi won kunu machi a untumi ni Florence Obinim emfirimu da eti Ghana wakotera radio so a enya me won Proverbs 9:13 waso obabi wa yakwase atsewo mo pekasa uti esu kwanso kwa unim nyansa na we eye first aid na mede ama eti munya Florence Obinim no mo na brabo why munya no na ebinom pekasa dodo mo kasa mo se nipa edisure nipa dodo media mesem me kum chacha wo de wonim na beka me okay ebusia on said e omanyimu ebi ka wo monsam asama ye ka no enye brabo enye sika enye dan obi asie asam ene ye ka ntisie na ansa na no amisha asem mfiri kum chacha so ya na empempi mu frɛ abrantie se sofo kum chacha o frɛ ne ho se wo yonyame sofo ya enkrofo egu wo menase na mamimi sa se Christopher sen ana tro no eka se obi yo Kristo ni titu obi oyɛ sofo de na tro no ka ye se obi be fa hwefo dwuma a enisi etene ho nsem ni pankoni so kasa basabasa oyobi a eni se unya ne ho nsem ka enso ye ni pɛde de an yebɛfo yenhwa ade kum chacha obi aka asem edi afa maame Florence Obinim ho asem na lady ni kan ye no wo ani di natam na emum o kire oyi maame naten na se won so be kire wadwene a sen na wo so wo ye wankasa ne de o di lady natam se ne ho tantantan sese na nim sese hu sese tebusu afoi se ye sha asese ye sa ne ma wo yawo die pa na mre bibedu ye nkwala ebesu mfiri ho edie ne nkura besu afiri ko lady no wanto sister im na mum o kire se na bodwe no waye ni sei na waye hase no hase te kum chacha onim bibia ade na wo ba wo meka wo di aya atemdidi wo kan bibi se emine bidu na nkofo kansam e de fa wo ho sansam na nkofo ne ka no enu nti na aya wadwen se wo be mu oni eden na waba social media so aba bididi atem kum chacha wani munyam e na ato nsuo
wani munyam ana atomsum sanse ofra wo ho sofo ana oba na asem a onka nyansasem oba eya atemdidie ana oba bedidie eye kasa hunu ana oba beka ti saye wo se wo bi kana beka bia wakoma to yam de ene ne ti nkai boyi na hyane nso animunyam e bia first na wukura ya wo binim se na ka ya sofo no enne nipa dodo nim so ye comedian what you say nipa dodo enim so ye comedian enti wo ba be kasa mpo na ada wo be kasa mpakran obi nim se asma wo be kan abanim kum chacha eduru mre bia wo ye panyini sabe se na wo mfiri nyame o se na wo ye den kra nya no wo be di sofo pen wo na wo se wo da so die eduru mre bia monka kasa de kasa mpo no sa akora bitia ebetimi ahye ni nkora enti wo ya oba ye ya bo didi lady na tamu ena kofa ade afa yensan so nhwe ni sei won say ya na ya especially ya mobra no ya na asem o ya papa because they say no o manyimu no o ka asemasi na wo kan yes nipa na bobra na wo da ne ka mu no watini fie pacho enye sa na ye ka what you say nya sa na ye ka de wo kasa ye pe ma wo mo aye ye na nso me decent no mo nkasa enye no ana na ye kasa ne no waye ye no ye decent dia ene ma bi wo ho no mo a kasa bio ko bedidi kakra no wahyehe eduru mre bia munyan niema na mode twitwa nipa mpoa sabe ya amobrade enso bia yekuta bia respect what I say because ensam na ayekoso no ye bia kum chacha wan kasa wotuwe wutiri mu nyina wonim sama ami wasesa utiri mu nyina nim sama ami wasesa eno na lady ni kan asem bi se nenke ni san ko kasa onse me kan asem na ni saka ma me kan bibia oduru interviews ye ko programs asia enkofo person be interview me nya untimi nya me hwe eti ehono na ne ye kasa ma me wa anya ni interview no call ne ba bia san asem we nyina nkema what you ko ma me keka nsem ne ko fansam ema ti eno ho asem na kum chacha ye ka asem no waji asem na won person po asem no obi abeka bi all because o kasa be ya we wuhie obi ni mu a obetimi ama oska wuhia mso be ya Florence betimi ama oska ya tikrom he ye sika na obenya ntino ena na sabe so fu kirabosom ene ne yire o ma separate wutimi ko fast so fu kirabosom yire ho asem na wo ka teni kunu we fan all because of sika ma yenye pimunye hanka wo watumu asofo kamatu yefu ohu ya na ye kan bibi se ya obi to so wotan asofo na asofo asamba na wani abre enye sa mentan obi oben me bia nse mentan ni pa na emom wo mo ne ye ene ya na metan se woni obi nam ade na nipa ne ye no wa aka so hu sa ade na nipa no oye no enya ade se eye emfa kwan mu de ye kan nyina to am Florence obi nim asesan no enya nipa ba ko miru na aka dodo na eka de obeka se ontumi nka no obi oyenya atwom onse nkrofo bebiri ho no mo a medowe mepewe asam ti na sama ba na wo se kire ne kan asam kire no ontumi nka nche ti sama ame no so no abehwe nyankopon so no na esle me down oboa nukure bi anim me can crash say nukure bi anim either say go through a lot cause said na last time ne eka na ware ne niema wo fam sano di amame yet wase what is cause ontimi esi ontuma agufin atawa abonten niema bebire wo ho empo no koso okrumpo bitim be na abonten a ebi a wo ba no ebi a na hawo ne nyina ebi ho adwendwene pase wo kase won sori wodu aso de mame edua no wasori so ti ne wo hunu dia kopedua ne santana so ne dua de wasori wodu aso pa udua de wasori so enwe futi obiem ya me de ma onam de nsam no abawie nyina ne se enko baabi ma wa ho nkwaje wo ho da enko baabi ema wa wo nkwaje wo ho da obi nhia wo no ka say nipa so mesi mi hu no say no oti o nipa so mesi say what is eno na efe na enye wa ankasa obeye osra koko bata osra say na ye mani ukra what is because asa wo ye adibi na asa wo pe bibi akata so kofre obi say na nku be na msra metu mi nya ho wa na adu body di odi besra bi obi amfa ho wa na adu body di obi amfa ho ti afa na wo koyi ya dance ende maame wada woroma eniema bi wo ho a enye biem anti ne manager or managing no omomodin so be control maame no na next time sansensem ni nyina no ye ntimi enti entabusi asa wa bosun sawro ene yakwa kuti na fe nsem wa kum chacha san dia bre no ni emwaya wo dia bre no ene court a wo de na eko nyina ho so video no ena wo ka me hwame akohwe me dey the osofu kum chacha enu a me be ye video bi afa girl bia a wonam a wachi atesa anweka a ye frɛ no hene ba se wa bonsu an kane no ye adwuma wo woro ye TV a sese wo ye adwuma wo ohene ba media girl ya nanum kan etse sama ye num na ya na wo ba na beturo ayine ma ekwa na obi gina wo no yo ba yo ba wan so oba bi
ni e respect ni hu bu ne hu a wa ba media abeto be man peda e bi si da ane wi ase ye wo ka kwan ane wo tire nkwan kan fa ho eti se wo ye ka na kofa tire nkwan so a na wo pese wo a wo yam peche etete mida bia me ka se osofu kum chacha meme nkan wo bi but wo nipa no be kan me a ana me masem da matwemu ama asem no echesate because me kan sa wo hin ba se wa bonsu ya wonam wo no mo a wo hwe wo ba nan mesi onwo dina ma na se a wo manyina tete na se a wo manyina ne ho pon kan na ho ponchi nane sa ga no nam wo awo no ebedi me matam kwasampa ni ba wo busua pani kura ma bobra che no ka kire wo busua pani ka kire ne se mesi wo kwasea wo busua pani ka kire so wo kwasea wo busua fuo nyina nkwasea fuo eye jimifo wo de fa ho bra wo de koa na bomode na fa ho bra na wo ba na be bo ayi no mema na obi gina wo no na onye sofo na onye sofo me ye betwani onya esome aboa me ye betwani nya esome ya se asofo die nko na ye adwuma abodam wo de mensa be kan wo media no so bi it is hard radio be say so 24 say so beto am from medical na come here say sa bi fu ayi kija no ho me ba die eye bi fu be kwa akire ye pare ni de akire de be kwa kosi bia no ye be sign de baba so message so be down comment our comment section ho de ma me na fe when me subscribe button so all the social media platforms so ko wa too much gh o subscribe na wa like no wa share na wo nya bi so enye bi ahwe me din e the dark gold ye be say share